Hello, hello. Nan dam than ha mo. Zun lai ninga, zing lai thon chim nak na tong than ha. Tu zing kana ro ding mi zong he. Sian ao sian dia lai hol ngoram boy nakha. Andir mun kam ban zau ten hala ye. Tu andir mun zai da lo tia chun. Lin sa lai pan kau. Kam ring kalak. Lin sa lai akale ni zan tiang me thela puak. Ni zantia me thela puak e sian ao sian dia flai he siam tur la thi pakhat man ke male kamin chu ka thair lo e hol ngau lai tuwa menong pakhat chu a thi chang ti mi chu ke ma zone ni zana youtube ka chim chang e the channel information live thong zo ka chim chang chon pai chong ka tia chon hol ngoram lai menong pakhat a hiam ti mi zong ka chim chang e kam ning ka la ka do na khe alin sa chi chin ko atu tan am boi na khe thongpang ka chim ding mi chong ka lu lana adai khonak de nga chon ka do me thela pok ti lo nak de nga chon sianau sian dia fla a temple falam la ya ankira haw chulhan anum nak mun te anum thane ankir thana chon kam ning ka la ka dai na khe lai tu tam boy na koi pitla in holoram lai nan chimninga chun sianau sian dia funi kan ne yang rot lo e kan control area boy nang da sarlo chun kam mani chun anum nak falam le zahaw tlanga boy na kam sarla lo e kam mani kan lak mi mun ram longa hin kan lai e kam mani thisan kan chok mi mun ram longa hin kan ni chu ukhroi nak sa se chun mi pi ven him nak kan kalpi lai mi dang ne lak mi le mi dang ne thisen an chok mi huna kama vakali boina sor le tua kan tim lo ti mi kha hol ngorom lai jong nen chimning se e kam ning kan laga ka van nor than lo adai khonak de nga chun sianau sian def nu an kiri chulhan anum na ki la le hol ngorom area chunge kai answer mi la ne mun ma lak mi ve de he an chhuat tak e nuwa sautha ne an thengna ka angkala chun ka kam ni ka daw na kha dai ko lai asana holngoram lai holngoram area sianau siandef ni mai an nor chi e mai avam phone chi na chun holngoram lai jong ni nu tol an tim lo e kan ram chu kam ven him lai ka van dam ka khu pa chara ka thai thim lo kan ram chu kam ven him la e kam pu pa na kam pek mi ram chu kan nun na pek tiam hana kan dir kam la ka ven him ve la ti mi kha horang waram lai jong ni an chim ve me se e ka chim du mi chu kam ning kan lak ram de na chu khonak ba yang chun sianau sian def falama an kir thana how ti mi kha pi mai thia wan chim ka du me se la atu an dir mun chu holngoram la ye minor ding a sianau sian dim pola tu sialam khochonga zan zana thongpang ka thainin chu za la soma leng anu me kale le jongin zakhat rong an kai than e kale ra kai mina hin nu he pa han se pisothi an se zero da kale ra kai mi tiang le atu sianau sian def rakapon umnang hun ma velte the channel information in la thai nang khati timi bihal na comment la ka thai na around so sianau sian def lai jong holngoram lai rakap ni an tlai mi ve chang kale ra kai mi sianau sian def rakap holngoram rakap kuta ve chang e holngoram rakap jong sianau sian def ni an tlai ve na holngoram rakap sianau sian def ni minu pasri an tlai ma sana cha holngoram lai ni sianau sian def rakap an tlai ve chang na e bia tha te an hal na tika an tlai min hanin ti mi chu kam mani hen na mai kana daw lai tia kan ruat law nam ma he kana kap lai tia kan ruat law kan ni chu sam in training nang kai dila kan ti twinta nang kai dila kan ti pisothi training kan kai reserve force training kan kai e kan di bagen nga chia kumtling lo he kumtling he nu he pa he falam la ya akan throi
nama he kadau nak le mai kan ra mai a kan kaltar mi ha se tin tha te a chim di ema chimi he ke mani ka phua chom mi sala malai ni fyang te an chimi len lang tar mi se e sian au sian dev tha jang na tu lewa sian au sian dev si long si loin a bom tu na telen an dilaga zathum fai an se timika amalai nen chim khom len lang tar mi se mino zathum fai zalile zathum ka lagne tu he holngoram an nam min ha hi se e atutan ambuena koi petla in rakap tha jang tia chun holngona in sian au sian dev in sian au sian dev team le abom tu na an tam dio na in kalera kai mi pol kha zakhat songa an dilak in chun kan thai thu ka thai thu lo na in amma ne chima ninga kha chun methel aken min na le aken lo mi he kan tam dio tia achim falam kam phak no methela kam pe tha ne maya kan kaltar mi ha si timika achim ni se e kam ni ka lak tha jang zau tika amma sian au sian dev ra kap le hol ngoram ra kap long se na se lo an na level thong ram ki sala an kap ngam ta tak tuklem la lo asna tu tan cho sian au sian dev la ya bom tu te ten cha kha sian au sian dev zo an tha jang a chak e an ra jang a tha e kam ni ka la ka do na ka he tu tiang a chun sian au sian dev la athim abom tu na ni an nor du na an kam ni dir huna timika tu jami pisna lang tar ka ban du mes se e ma kong he pe tlain tu chun chu metal apuk lai lo tia thongpang ka thai tu chunen zun ninga se koram in chun zun ninga se e meeting tuanak an ngai lai sian au sian def tel chin la chim brother hu les chin lan chawza khoi tu na meeting tuanak an ngai lai e tu chun chu metal kam ning kar laga pu lo de in bikhenak chu antua e kapning kala metal polo dem bikhenak antua ye an pu te lo timi chu ka thailo ka do na khe pi tlan kai ka tel lo ke chu thil sining la thongpang dik na sina than kha se e kapning kala ka do na ko he pi tlan tu chun ja an dai chokan dai la an ti ko e dai chonga na tim nak la idin chong na tim na arong picture cb la min in la chilan chawza min in meeting tu nak ngai khana tim la zai bentuk meeting da an tola ti mi chu ke mane agenda an chomi po pakhama ka thailo ye am meeting ko hai petlai mi pining hak ko na salo zai da achang tela zai dan chopi telai ti mi kha mi pining kan thailo cha ke ma jong ni hlat kho ka zom lai than kho thang kan zom den hala ya tu tan kam nen ka do na hen tribal wars ko hai petlai hol mo la sian au sian de boina ka kal asana in kamni in chinlan chawza sena hol ngoram ja itel mi se chon sian au sian de to chim brotherhood le e happy tlai men se e chim brotherhood zoni statement cha than an chove e hol ngoram zoni statement cha than an chove sorry hol ngoram cho ngai cho chinlan chawza zoni chove unaw karla ka le ma chin mi le chim mi kra thisen chuwa ngol uselo methil pualo in ramdai nak le tombiro nak ngai nau se ti mi kha an chim ve mi se yan cha than chuwa mi zaw ve diga chin brotherhood lai ni cha than chan chuwa ko na tu ta na shenau shen def abom tu na he adang phu cho ko na se lo pdf zawlan ya tal pin ha pdf zawla chu chin brotherhood chonga tel min se e pdf zawlan le shenau shen def an tang ti adang shenau shen def abom tu na chai ko na se phuruk nem bom na ka ti chang kha shenau shen def he phu se ren se e hol ngoram amma long se lo se chilan chawza ni cha tu tianga amma ni statement a chho ban tu te dai tian umre zaiman an cho chang ri lo me thelam pu ri lo asana e hol ngoram lai ni chun e sorry shenau shen def la pdf zawla ni cha me thelam pu chang e chim brotherhood min phu ne tu shenau shen def ni chang kal lai ni chang kalpi asan shi lai ni chun shi min ho ping an kalpi lo timi kha tu jami pisina fiantar ka bandu me se statement an chomi kom petlan chim brotherhood chongni sishini horngo bom lo dein raring ampe asnai amma tu ne statement a chobe tu kan kalpi lo ye amma tu ne
sian au sian def ambom na e kam hing kala ka do na khe afa mi hi se sian au sian def angam tuk na khe si ti mi ka tu jami pisna chim ka bandu e zai si pa mi pisna tu jang update kam pe khom na cho tu jing tiang cho zan ni zan chun zan lai da ti lo chun tu jing tiang cho kam hing kala methel pakham ha pok re lo e ka do na an to re lo ka do na kal pi re lo an din chong ti mi kha chim ka bandu e meeting an tola e meeting to mi kong pitla e mi pisna than ko thami asia chun than kho tu ka ban zom te nalai ti mi kha tu jinga to ina gen mi pisna chim ka ban du mi se e nam mane nam hut ka chim chang ko e nam mane nam muning te kha khomana ban ter che te ong la thil tha atan mini thil dik kha chim te ong la thil dik lo atan mini ni thil dik lo kha kalpi than te kom ti mi jong kha ban chim che ka du mi se tu jinga no ro comment ma vi se lo kan youtube channel subscribe and to lo che tu wedding ka so na god bless you all up here have fun guys